le aso le dei o le tātou Blue TV Sports Talanoa. Mai aso ngafua sa whenga iai nā fui vai aso futia utora iatu e le aso faulu le aso lolu aso super tolu o le basino se te malua whelua se folu mo le tolu. Malo a fua aila ua maua malo le folau sa moa i le langi mamam le soi fua lau le lei e le dei fo i vanga o le afi afi tua mara unanga lau Blue TV o ta fia fia whailo atu. Ia o le fo a tole mātou va se tolu whionga ia Aumua to o vaenga. Ia ma le whionga le pristine o tamatuai o le manu Samoa ia le whionga ia Toleafoa Aiolupotea po Andy Aiolupo i le reivanga o le fiafi a talofo bavolo fatu fa talo fatu li lo va se lua lo whionga Toleafoa be se fo i lo whionga Aumua. Ia amalo le se fo mo malangi ma siata ia ma se fo le fa fo tapua i fo tatu tu nei tu la le a fiafi ia malo le se fo mo malangi ma a talo fatu Samoa. Ia ngā ua ka koe whiro i fwoi lungo ka kou po kalami sangi o le sports noa ia makalo wak sa mo ia misi fwoi paanga ka kou po kalami. Ma lo se fo manuia e ke lo e fai mai lau tau te ia e le so nga fua i Samoa. Au vai koe ko mengia kaka. So le piora fua whihika kakari. Mai sole e whakale aku le Blue TV Sports Talanoa o misiari ia le si uru po oronga le ma le si whauru pae ngale ia le e sa lau tau te ia ele. Ia rau tau mawhai ala ia lea. E tau whaamanino suinga wa iai le aso o le tātou porkalame. E fo i lele i unga o kaalonga mare rotation so iai le tātou World Cup o lo whaangasolo nei walongo winga ka kou aka kawa i le songo fua. Ia e le tātou porkalame ngar kasi kalonga. Ia mea sia tau lau kalame. E lulu mafui e Morocco. Ai sui e kako porkalame. E whapenga hui e mamlama kanga kal suinga o le mea lalangi o le ea o le kau. Whapenga. Ai no loanga ngono misia uari au mo. Se... E kau whai long whisili kulanga nga. Pawangi ke o misia le si urupo o ia le si urupo. Tau ia mkwa misia se uso. Skauso. Ngo misia skauso ya siaka ma. Ia. Ere koe sa ure si urupo ora ngau so whafua se imerika ko puru karamere vasore ntene. Urupo whiwa le iloa ia urupo. O la walu su se fo wawa. O le fo wawa la. O ke lo ke minga la e su ele fo wawa. Ia ko wha longo wha mai nga maulu angi na lokonga ia urupo nga. Oh ia, famele la konga. Kau ma unga famele la konga. Tato vai la ia. E le loto ngatasi. Ora winga ora utala. Sa ka unfa pe me ka o mai la konga. Pe sa we ku se sa ia e se me le ma vo fa. Ia. Ia au ku pe ia. Ai lo po sa i fo la konga. Ia, fo ina. Ia. E po ngai mo el fo. Ia, fataro fatu Samoa, me sile o le wato a tore mantou va se toru. O swinga la ne yo aso le ia tuli matai mai. Aso lulu te Tasi. O le a fatau no ina ile tatou Blue TV Sports Talanoa. Talonga ila kapi, wo kampo lo fa ngaso ngi. O le NRL la misia la o le finals le walu le teimile nei. Fata pedanga le tatou Tri Nations fo ile le Pacific Nations le liki. Samoa ki wi marken kalu. Le ngata ile ni so fusuanga le ngata UFCs. Boxings te lo tu inga talonga e a fea o mai tatou program e a meri lo weekend ali tulanga foi e tau te Talanoa o tele iai i se kaimi muli muli ia e o vai mai sa e sa mori pe o fa ngongo pe sa pongi sa ngai ngongo si la ni weekend ia okay roanga fale kongo ka longa foi weekend ia e lo fale o anga ka lo ia me foi mo ka kolengi lo ka ma fo mo ka kingol miro so fenga lu nga malelava a wa ka lo nga so va vea e pela o mo me nga mo ile e so nga lu nga mo ia yang ka la kula ia ka maka po il va vea ka lo nga family ko foi nga office o la vi mam na mo lo World Cup me lo fai que sa ka ia ka ke pula ka maka la ka ngulu ka mo me ia la va piale pula ka maka lo la ka ke mo Iyo, Aumua, malolo le peleki, malolo le Warriors, se ile fusier ka mo Alessania, Israel. Pei o icons yang usila ngi kaimi. Tilo ia, la se ngona wiki. Ia, o la ngona na le ufitio ni usila la ponsa. Sa oro le mo ki mo mafa. Ia le la wa fia ia le ke kau mangi ia, o le ki mo ia. Ia ka ko ngi usila. Tu langa la to ia ta longa asiata ia. Ia tūlanga masani lava. E le fa pe fo ia si fo le tu fa bunga e fo ale ia le au malo e fo la ue e malo.
ya ole tulanga la to cha longa se o ile pesa te la ta longa pe fo le sa tu li mata i tanga ta wale le weekend le tau tini ya me se la vali po la na tonu lo I ama to isa mo wala nga lengo ye le weekend me se fa ya so le wo pe ya o le fa ko pe o pa mi o si lai I fa ma fa nga la o I fa me ya isa mo fa to pe ya o culture o flex o le aji lo la me ngo fia mo nga le ave yo fa le nga wa vela pe yo mai nei ya nei tamala isa mo pe yo me file le fa mai ya ka ko ave fa ma fa nga ya oi a lo koko ho ye ke mafakia wa lo ho ri la ya le fo yo o ga ma ga ya ke ko ho ngani o le fo ngo la ma sa ni fo I just ko nga me la o fe na sa wo la ko ko ri wa ko ho ri ka ma sa ai te lo la fe ka mi ka ke o isa mo ma toa fa tali me le fionga le pepe lo fale lo title e4 iyo e masiona fa tua fa mai le mori mau o fa ku le la ko live right now live mai mo mai iyo fa mai mau o fa tua o la le o ninga le Sanita Hotel and Restaurant le so tono me fa tala vai el mamero pat ma ka kia fa mai le mori mau o fa tua ka ka ko le foi lo ma Asiata ai ke le ikumuri I want to tell you this my husband wakes up watching Bluwave TV, sleeps watching Bluwave TV. Yes. E o foi la tato sports Talanoa. Le foi la wa maua ma tato sponsors mai le fionga ya no pipi. E vai longo wingo le sika ko sports Talanoa system. Ko ngali. ele fai atu le pepe ya oi wala la vona ma in kale si kere poka la menga o mo a se pu ya o o le e fai cara from singo ngor mele o ke mingi a mo inge o maka o ngal sanita me au popula o ngal sanita ya fa kai la pepe ya alena ma mori fa malo ma nga fa te chele tanto major sponsors le Digicel Pacific le fongo fa alo pepe ai ngi ngola o pepe se nga le lofa ale nga langa o la ko fa mai la fa mai samo e matua tu la o pepe le samo I lo pepe le Digicel era o pepe se me fa pa o foka ko alu dungan tanto ye o le ngalo le Digicel Pacifica ya malelanto o nga me se fo fa to fa le New Zealand Rugby League ya o le ngalo tau nal tatu ta longa ile solo so marcha o kitopa fa te tele io ile ka lango so mai era ta fo ile o le tatu Tasi market o nanga longo ia le wo fa po tuai malesa nita io walanga umaloa sangiro male con kala ker kamaro mau marka ko competition sa Aumua to fo ai nga ora ai fo ai ole atatu Talanoa lo I tele inisio vaenga na tau no ye talonga ya me vai atatu fa salong fa business ni Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Sia talong walau tua Samoa ma au malo se New Zealand Kiwis ila stona I luas forma tase Oktoba ile Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. E tolu talong ile aso au fia talong ile bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba pepa urfale I ofisa o le Pacific-Ezy o Tawa o Tahuhu ma mangili. Vai fatau nei luas au tike mo oi malawa inga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Moniswam
Ia, toi whaatalo whatu toi tali uber proklame mano longa masani le revanga o le fia fili tātou Blue TV Sports Talanoa. Mara fionga Aumua me se wala fionga ya Toleafoa. Amata mai ni sio tātou whasoa I talonga. Ia, amata mai le unga le na ta oto mai I talonga fo ile le UFC. Ia, fo fusuanga fo ia roi lima mavai. Whawhai ngofi. Manuia tamu whainga na iano le aturu. Tolu la wali ena manuia la tong whainga sunga Carl Obrick. Ia, me se whaila sunga Justin Taffa. Tyson Petro. Eu ia le I whamuri ina le tong whainga sunga ia Tuivasa. Ia, ai or kama fo umasangi koe comeback. But highlight o talonga ne me se o ai o pe ale le pe angi ia ri ia. Na sa lua mai tau I tong whainga. Me se tamale o Justin Taffa mana e whaila na comeback I la fsonga. Mana ia le whaangatama le alo ni o tu sa ia te ton fu ele fingofi ai la o mai tau ia o le fu talonga ia o le fusu mar kiki fenka kelinga nga kausa I te mifona le le o le mana ia na tu la mai o lauri wa sa mata ile weekend ia o le tamale o lauri pe yang fa ingo mana ko panga ia knock out mai le kamsang momo yoi ia se vangala ia Tasi fo alo tato tunu ele I famoni ia le uso ia Tuivasa van fo ile alo le tunu ia sa mana ia lava ia ne tu lai mai o to tele alo sa mo ia mo le nga faftai I nei fo ia alo le tunu mo ila va o fela fo ila e o la to tau avea ia ai le mo fai vai tu fo ila to la ia la to tatau matula wa pena ese le filosofia foi o le nganga fifia foi ia o le tau mate ia la ia o samo la la vo o lo ma ia I tu sai foi malato la ia me se foi ia le ma no si tele la uri ta pena le foi la tu ta pena o le tu langa na lo mai tau tu ia ile fai un vai aso I fusuanga ia sa lo te ia lo ne ia le tatu tunu malo Toleafoa ia o ke le foi ke minga fali mai aka ka pinga nga fusuanga nga yuso ia ke pia ia wa o la kapi sa team sport ko sfulim ia o ka longa ngi ia o ka mo one on one ia mulan menga ale yoki kai ia ka pinga nga la uso ke pia me se ma nga yo la uso le kala ko kakau ia wa longo o samo ole ka uanga ole o alom fui ole tunu o la inga ia ka I lo langi I kula walo ko falungo e fo ia rock le la pe le ko ma fo ko malo e ka ia le na mana yo fai longa e lo ngo fie lava wo ka le lo ale ngor kama wala malunga la Iyo, o ngo fia ka rock o langa leva I me tara o pia nga kongo e walo Toleafoa le wa ta o ni la ia usala o la la so la ia kama le fioki la la ka kama rasa ko mo to wa ia ki le fa kamala voi le fa kamala voi kambangi ke ro o le wo ka pe me yanga te kama le ka unga se ya o ki ia kama ia e vi ngau a kamangi Aumua wa sira mai o I lima mo kwa mai ila changi la ka a ver ka kama le fa kolengi ia ma ia fa malo ku ia lo ma io sa mo malo le ole sunga ia Justin Taffa ole o langa fusuanga nga faingi o kanga la vale le nga ka fia la fusuanga mo ma le tuan tau fia la fusuanga fulele o nga na pa ia nga ku le lima o le makao o tau fia lo fusuanga nga o le lipo ke fo mai temile le lang ko vele rematch le ia ele ya ko ase ya lo ka fia fo mai lo ka mala o la ve lima ma ia ma na ia na what a good comeback ia me tau tia la soria ole la o la ve ia le uso le sa fusu matafa ia nga uma la va fo le ia ava ko o ia se fora longo me ga ka lang sa amolanga lai sala wa ayu langa wanga ia o kanga songa irim kama ikangaka ia uma ia ko mo le siva maka aka o le fia o le vavanka o me fa kama vela nga pele asa ku pe siva mai ke se ai lo vo kama nga o ila ku e vange mai ia me
e vange mai asa o mai off. E pa uma i moro i so atu. Tato se mai le talonga o peleki ile i pololangi. Ia, o te rei lopenga expect o mai lalurangi. O mongi nga. For the first time o fai ingai New Zealand se talonga football games is a World Cup. Ola so lua finangalo. Ai sa lua expecting a foi o lua o le tulanga le outcomes le i le talonga le New Zealand fala. Tau finga mo. Ia o ia wala tau ia sa ia le foi le ele o mautinori le ia wale. E faintante le au falang. O no le o ele ngata o fai falangi ele le polalangi home game fa. Ele mo fai vola o nga nga falangi foi le ko ila lo ila tau. O le talonga le aso le tele ia a fale tono New Zealand. Tele mesia New Zealand. Mesia lava ia le lato talo kikila le o tele na tu ilunga le polo foi le fatu sa. Ia ai wakele foi la masala New Zealand. O le pe vole so o mata longo ye lua New Zealand pe ta longo ma Africa pe le lo New Zealand le pe lo tamta lo por le si kulanga o la fai tele ia la to messe ele ngata foi nale o skalam o si votu langa la ko line out o kele nga foi nga dominate e farani le talo asi sila foi la skalam o le sina tu langa foi e kau ia foi la le sengo fa unga la foi e o le kamala le Antonio foi sa mo le prop mai kusana hita kulo e New Zealand skalam aka me ia ko Antonio uro le la fa sala ia pe disimea o le kuri walu la le kuri o le ese foi ia me ko kia la ngo mo ma falangi la ule au kilo skala mule o le ua hito ngi sila ga ko me ia ko ka male ia ko la kilo skala pe o sina tu la fo na le sa telefon sala New Zealand kele ia sala New Zealand ia mai ona kele alfa le kongol kalo Telefon. Ia o World Cup ai sen ma ngi la makanga le World Cup ia fa pia le fai inga ia ngimsila ia ka ko ngai ia ai makoli foi last World Cup fai inga ia feli kalfe il pool game la makanga ai mai fonga o Mosambiki ia ka kilo fula ia awangi ka kilo pe o manga ia fonga ia o kulanga nga solo ngo kalonga fa solo mai ia ngelangi ma Argentina fa sa ia o ka wanga o mai e penga ve ko fa ia inga kalong mumu ia ala e mo le va ngo ko pil ka kongo fo inga ke le fo swing o New Zealand o la World Cup king okay lo ia wai ala ka ke me fo el coach la ko ia male au me a ka kongo last minute a ke we swing ale o sui a ko ia ko so me fai e mo i ka me kilo skamo ia pari ninga ia late ia ne ka penganga au la ko ia e mo ia po ia anybody can come in if you but e sui ale dynamics o kalonga male ia le anka ko vai ai malo fa e tau te e vai di lia le tule e pe mai ia malo longa ina inisio vai ngai capitalize ai ile talonga la vale a New Zealand ma farani ai o le fa tulanga mai o le si au le asa uni o te New Zealand no mipia e asa ungi falangi ia Uruguay ile la tau talonga manta Aumua o le ale ko inga skaili o ngo comeback ai New Zealand talonga le Moni lea o te masalo tele se a onga ma se le sona New Zealand mo mo talonga le mafalangi o le foi la o sa ni mai New Zealand e le al tamala foi New Zealand talonga le ma le la so ne manumi ia o i foi le ale a tu foi la to wa timing e ko fai ngolo le ia o le se vongo o lunga i ko fa no tu no pena e sa le lava e moni la fo ia sa tu putte mile le pulena fai na ia fole ia Africa ia New Zealand pool games ai se na lo vai ta lo termina sa ka fa wa al timing i lo vai ku lo New Zealand kele la ko kama o live in tono la experience to level la to silfia ai le mafai la ko nga swinga le
le si ko nga kulanga kai mi kula i me ka longa le uma tune le weekend sa va pe o le a yesu swinga wa e pe o le mele uma sangi e lo black ya sola wa na me fa le konga ko ka longa fa ka si la o mai ko ni fi longa le si ya al ka longa mai o le ya si pe o le lo e ni si la ta alo le la tonu mana elo fina ngalo Aumua Aiolupo ia wa ka kong fen ka penga fo ia coach lo plex ma ile manga we fia ingam kulanga me ma e pe ya ongol kulanga me ven ka ngoi fo le flare me la ia o pe wa e sa il fa po pe o le lo la kapi ia ma ka ria ke me pe e structure o ku i programa i ma al me na walk new shut down me falangi menga ka longa ka lo mang ku lo ka me ki o ia fa power me sa follow pipi me va penga i lo ka pe vai via fiki e structure a open ia la ku score ma nga ia ku nga me nga e ka kongwa e ko kampeka ngi sila malo fa pe no fa tu te mo malo lo ngata tu fo mai e details il va ngol to ila lo ni usila ia me se fo mo malo fo ni tsa ye tato se mai le talonga a fiti ma welese Tasi le talonga na matua fa ka u se kere ko kele se malolo fiti pe ka kere fia se tulanga na ye ko sa lo fali which is to ai overall lo we take il talonga le Aumua ana tele le talonga le te sala Tasi le talonga tautia fo yo le amataino o talonga li pololang o talonga le a fitima welese ya wa tato tiro fo te le na vole no e man malo ia fiti ia peita ila va ia na fo ia le to po ia va fo ile si lo fo tant ia o telefo o sala telefo ia tulanga fo ile fai un fo isa ia le fai ngol talong ia le pe vole la ve se fai un ai ia taula to ia pe nana tato o tiro fo o misi as ko bun ne sa fa pe ola man malo ia tetun ia tutunga to e te lele no fiti e o lunga i finals malo fa telefone i set Pacific line out kalamu mangi ma ia fiki kulanga i me uma e o foi la ko fanga solongo le polo me uma ai onga ua la verfes fai foi len kalo ia ingelangi o ki playa nga fiki nga kwa ke le misi ia o foi kiki ko me fa penga i man te ko kicking foi le ma me uma ke le misi ka me kinga ia ai o fiki ia ka ke lo fali ma me wa ia o me ai ka ke fa sanga ia pio me vinga e va ko il fa fo kuanga wi ka ko au o fiki ko ngam sa mo ale mangingo ale lo kwasi ko a ku lo inu ia e hoki ka ko wale vai mal langi lo ko fa lo ko o fai mei ali poki ka fu inga ia isko isko afiki na lenga fa lo fa mai o uma mai fa mei no isko a fa ko lo fori ko ki kas ia la fa mei ta pomu le ma ka rio lenga drive ko ali ska ka ia la ka le e un mangin moment mo lo lenga sko ia ku nga me fa penga lo fa inka yo ia wa e fa inka ke lenga fo e pa wal me e aí foi longo eu fiquei com o fanho e só mais fiquei ole siring tau pe o turanga ele amataina le world cup le te tatano ina ia fitia o me uma ia le o kai fit o la ko set pieces kalamu line out le ai mas fale com eu foi lá il la ko backline te vai le makua malo no sio ka mo el midfielder ku fa fora ko win o turanga ai le uta o e Toleafoa ia le first five le a fitia o kwa misia fikile le fesa kinga o le sina tu langa le wa pe o ki le sa running ka lo le mai ngelangi sa mo ma kongo ma ta lo ina le sina tu la fo le sa ma ne fo ina u sui akula le afamu le half back le na la tutun nga pa alu le polo yo fo le afale le tuo le sa ye ma ne yo swinga le a fitina o fatu ai pe o ki sa ia le o vai a fiti telete o la ko set pieces e o fora ka mo la ko lose fo qua sao tant ko e fit voia uma le valus fu minute e o fora la ko le swinga ko ai ka mo e la vai la ko fo mana e tu longa fitness sa fa ali ta longa fiti le pasi le muli mulia e la to fa ali tu longa le pasi muli mulia le o ia te uma foi ta wala ia ole kai mila o kupu ai fa mata
o le pasi mamao le option mo sa tauna ia I le tūlanga le wana ka kiro pito tolu le vanga le ovale alafu e mo le no famata the next one should have been the pasi le short ko instead of le long nga fa form le tūlanga lo ia yo la Toleafoa ia ka ko vai ia wa ke le ka ko kala nga wo ai nga mo fo e semi esco fo o nga wo vai ku kongu ia la wa lo semi o ka ngaka ia pa wal me o il on ma kwa fa kingi fa kingi o il polo ia wole ia la wo se ia ku ia polo wole me fai ska ma ka ia me lisi me lenga nampa pa wal me fa sa o nga ia ku wa fo ia pe nga fa ku ka kele inga ke mi ia o anga mo e semisco ia o avangoa nga le moments le Aumua moni leia si le ele mo fai le kala le so ko ka nga siokio ko ele mo fai ko pu nga langa la le na tonu la o sa le ala pi kuri kua le ki ya fengi peita ya pe an sa no ia Toleafoa o le vision le nga nga ka Wala ya si ola ke le avangoi fafo. Kongi roi fafo. Ya pe o, ya o hola. E lua ku le polo kau se e o le susur malai. Pe ya la o pe o sa nga le polo ole. Ya ale toi fo I mai la. O le si ya ne skore pe no ta o le fa mai o le tapo movement fo le. I kai ya Toleafoa wa Toleafoa le sala furia. Ala wa uye vai. Ele se wa makori o la o la Usa le momentum le va. Ora lo ia isi player sa fiki fole. Ia makaka o le sa ko ia wa me la kai lo ya ko le fo wa va pe o ngale po carrier le ko lunga ko ke nga ko sa la nga wa lo ia isi fole e carry ngale moment fo ngale le pe o tele yo no wa manu ia fiti. Malo fa la tatu mano lo pupule a foi mai. Fa o tatu fa so me se le fo to Talanoa il ta longa vale a fiti. Ia me se fo ta longa Australia mo front. Aune misia talonga lau tua Samoa ma le Aumua se New Zealand le Kiwis I la stona I luas fo mai tase Oktopa I le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. I tolu talonga I lea so e awhia I talonga I le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O leo maua pe paulfale I o ofisa o le Pacific-Ezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangeli. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi mala wainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. On fire. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Joe jali wal tatou por klambe mai malo lo ma sandi le vanga o le afi o matou fa so ai fo I unga na to mai ai ta longa o le I por lalangi il tamusanga la piuni o lo fa anga so nei u te lo le telo nei unga sa le I mafa fo wina e beita ia o le kaunga spicy le o le ta longa ma le tournament o le boyai ia wa dele ma mate matenga le temi o tatou ia la vali ta longa matanga o fiele nei a welese ia ma le ofiti now ora fa facility wala nga rua ka alo uma ile polo langi lea na to fa to ila loina I wele se I luma ku ai nga crowd fa pene ia me se fo ila ia tato sa fanga ai fo I luma now ko kiki ya ping ye fikir ko nga kalea ile tu langa fo nei ona ya se tu ai nga la ngonga sa ia ile lo mai mo atu ai
pe ana fa pe tau lau o fa mo fiti ma manu malo ma mo pasi mo ia ma lau fo isi sko fo ie e ono te le se no la tu te manu malo yo la se ngona Aumua ia te ia fa tangata Pacific-Ezy la no ta inga ia te ola to ia malo fiti ia wa fo ie ta o to la la le e se fo ile tulanga le mo ile la kapito no Pacific-Ezy wa mo ile va ia pero ia la va tulanga fo na ma tu fo yo o atu no tele nei la kapi e ro sidi la mala to o pe o tulanga ia fo ile ia ola to te mana ola va ia fiti e manu malo le ile talonga le a se talonga mana te o silin tau ia tau telefone le sona mala o nga fiti talonga le ta pena mo si talonga ia ina yo o ile i quarter finals ma finals ia la ia vai e se que ia malo a fiki kalo iro ia ine me mongi ile result o kai ai nga malo a fiki me mal kalo a koa a ka ko vengi stats o kalo malo fiki so me volanga penga fe koi lika ke vai ke minga wo na lo faria ia wes ale kuli eva ai kasia a fiki kuli fa o me va penga ia ma ko le mai mol langi ka ma va vai ia ke inga e ko vesile kulanga me ke pesa ngomu ka komanga o mai malo se o fiki o kongo ka ole auso ola ai kulanga me va penga ku Pacific ma lo tolo fo tau to o mai se taimi o le porkalamele nei il tanto faso o manatu fa lo tele ile tulanga I unga lo fali ne ta o to mai il tamu saka mo o pool games ai se o to fisile to lava ko I maonga me lunga to lo fo fa fonga na tunu le lau vale ale festival ile welis ina o mai ai le afa mo arenge ya ka play le polo ma tu pe o le polo nga lucia ku ma ya fiti sa taurola na maua mana o mana o ngole ia ai fa fo a wale mo vuso nga vango ai langa bo va ku attack lia I mai roi langa backline fo le second ma le center ma fa mo nga ai fa ai fa mai run le wodi ia ko lucia ma le polo to ko ia mo ma sko afiki ai para vale lo tu lo fa fo nga na o te fi feeling ia le tu ai nga le vibe por time le ma le tension le tu nga te mine wanga lo ka alo backline zoom I miss the pressure going a long way. Was that the right decision to do? It no mafo fau going a menga mo roki kiro kua se I ko re collect for ile mafo fau mal malos. Ia wa so skalonga fusu pola la ki kiro le waki. Ia. O ke minga e mo e weus le polo wakal malolo. Ia. Ia nga fa solo malo ko pa wal me nga fe solo me fa fol vai nga le se ke no kiki fa fo ya ke o mai vai nga vai ko ngole mo lo vole kam fa le run me nga ia ai lo mai le nga ko kiki ya ko pa upo nga I vinga ko fiki siko ko nga me fa pe ia le ka ko fa fo nga fo ka fa ngolo le ia o le nga wai mo fa fo nga fo ia ala ko I ke me ka lo so ska lo nga fusu e pa wala nga pe we afi ai le loko nga me le ya e sa fo ma inu wa fo o kanga ka fa fo ko fo le fa pe pala wale ya pinga e nga ole manga ya al pala wale me is kama nga we o le pressure yes ole pressure nga wa nga anga sasi o esko ya ikulanga me o se ngona fa pena foi no ia te ela wala nga lenko ka ro backlines I to nga pulisa le lau fio Aumua no o ya mato ai I TV kai mi le mo mau Toleafoa o ma ko la le nga I lumar fo wiki le la ia ma ko kala le po a game plan se sa ya sola ai ma ko vai con qualche le fa le ke nguru mo fo nga le fo wiki ia e kai lu fo ia para vale la kama le pe ku sa fo ma ai mas se foi a Toleafoa para vale mai ko se fa ia ko la ulinga ia o nga fo po kala tu lang sa o no le nau fo le ina ia o ne ne to ilano le ia ai fo diske fo le vangi fo ngau ia mo kula fo yo le so fa fo le va ia ke misalo inga o marka longa la ko fa ko fa ma dia ro ke fe so o nga ka dia me lo la ka pia ka yo ka ol fa nga kama ka longa kam kangi ia sola ke mi fai kaua mo ka longa ngu po I ku malonga pia
we fai isi makau me pele manga oli skanga ko ilalo yo ia mo al pala vale ai ele tiro fonganga vangu ai momori ko irori fi se si voi le ke mo ko korengi nga ma me fa penga e ngo e pui ngali ai aka vai me se la mai fats man vai e pa wala ngal me ka i makamba ia vai la o kama kama mo ia kama ia wa kama le vai ma feula sole ele ka kare ya so ya ri foi de ko foi uso ma kore la kana ka ile sole cheka ke ile le saule para vale sa fai ku ye pengi ia so ka suki mai ka mai ke mi ile fo woki nga so oi kafe nga pinga skalam ka mo iko o kai ni oi la ia walanga ma fika u mastani sa mo o ngora via stani il mele ke nga wala nga kai o ko la du ke lo eu me ko ka vai stani la me ka ke ko la u pe la halu wa ma la fi ngau ka ka fi ngau ka ko ma me nga la via ka manga pai malo pai tanto manel te finga au fiti ne yai o lo que vai aku o le sikaro nga fiki o skaria so o a heavyweight fiki ia ai o le asa ungi e we o se fito ai ma Portugal which is ia ele isi se nga vale wala nga o le polo sa la falafa pita ia for stats mo tu lo pe na pe ka u les mai le pressure o we o sanga ia Portugal ia ngai lo ka finga fiki ma skaria now I talk to you to the chief nga quickly highlight on nata longa lua tatu matematega me se fola e ongo mawai mangui o ka ko afiki ya Australia ya wa tele no e malo e afiki ya Australia ya ja wana to ya wa o i ya wa ka wa fa sa afiki tu langa uma ye le na fa le tonu ta longo moris mane Andy olo ko malo fako fiki ya alo mafo malo Australia onga ona moi ya kamalo Eddie Jones ke mi fa moi ko ya e fori ma ele o ave se aru tantunga ya Eddie kong moi ko ya fa ka si mai vai la langi e a kurva ya sola e vai me ka poka la me la moi war ko moi ko mai di ai se ya ese sa ngona vai la langi me kupu ya Australia o sa unga le o kankalu wa ko o mari foringa me ese Australia o ki vier ka ai se fa kura ka la ya lo sunga po ro fioma o ro fa ngaro ngalo arka ko pekinga ye ngire na ra o ro fa ngaro ngalo hari ya fa me se kala o le malo uma wa ale nga malo lo shaks le ai ga ki ye no shaks fa ya inga resto mira ile pronko esa io le unga o le sto ya o ro ngaro pekia kala o mo Kala mo, lenga ma lo sa ma. Ka ki era mo ya, ro que fa ku ya, fa be se ko fu fu nga nga lo sto fa, kasi ai, le mera nga lo fa ka nga si o pe ki ke. Ale o nga sto mai ai rusta sa. Ya, fa le lo su. Ana ga dika. Erika, ro se sto ma se rustan ka, ro pronko mo sto. O yo ka ko pe ki nga. Fa lo su po mo. Fa lo su po mo. Ya. Fa lo. Sa ka mo mai ka ko mo ki ro ga si se fe. Io ai lo Warriors. Ya, ma kwal fa malo fo le Warriors. Yo. O le ili sia va no. Ya. Ai se ka ki ya va ngo a fa ka kar ngo il maro. Ya, o le nga ko ila lo le Warriors. Yo. Ya. Fa ya maro le ko mo le ngo Yo, ya ya. Fa yo le mo le ngo. Fa yo le mo le ngo. Ya. Yo, e to yo sole la ai o tu fa tu la va utala. E fai no repent fa se mare pronko. O le o tatu o ile liki, le o tau pe o pe ye. Sa mai tau se tangata tu fesili mani tangata fo le mai so le sem tau ti ali o le wa matau li o le sa malo le Warriors mo ta longo ma pet ale la u fa yaku o au ye Australia se fo le si le vo ko e o lo ka mangi o finals se pe ka pe mai fo i si kalo ai o mai lo i ka longo finals o ie ko li fie lunga ia au ni e ke no kar ko mai e fai no ia le pen faz mare pronko ai el pronko so ma ngai el pronko so le
ngo fa ya kula ka e vele finga le pronko le fa le storm ku ale lo lai e lo vanga na sa ta no ale nga ko fa manga ku yo fa nga ngo lo la mai mo mai ma i ku kusal ka kopek o yunga ya le to si sira mai ai na tau to mai ai ta so finals ia wala ngo ke ka wale finals o ke ka ule ma po i quarter finals po aka ngo me wo ai si to before ta to manu malo ia le penfas il malo mamao si reng fa nga malo mamao le penfas to su malo ile no le ta to warriors lami le broncos lo su mo no le tau ai le storms man na ia le ta longa le mo Arcoa, so le o ka ole mo le toa io le toa le roosters se furu mare toru se furu mare o ko lopu e por sala mering o ke ma ka ronga le antar do itang Tasi ale ai le mano malo ia mana ia le fa mo ale night ia le raiders ia ai sao mai ia o yunga ngare ngai ka ko kalonga le nights ma le raiders toru se furu lo su mo fa le la uta mai o le la le ka alo le Mount Smart le Warriors ma le Knights bingi le Rooster ma le Storms e so engi ma lo fa kali mai lunga o le Broncos ma le Panthers semi final au la wai lunga e o lo i final sa pe au fa ka si ma ka ko o le uso e si le ka ko mano lunga ala ta fa si na mano lunga a foi mai ia ona fa waulea o le fa so ai le ngata le All Blacks ia mta to wa feta penanga ali ta to au monsamo Aune misia talonga lau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis ila stona i luas forma tase Oktopa i le malaya Tamaki Makaurau Eden Park. I tolu talonga i le aso e au fia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O le umba wape paul fale i o fisa o le Pacific-Ezy i o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Vai whatau nei loa sau tike mo oi malawa ainga lau au whaingal wenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Fitono fitu i wawan wha. Ea, joe whawhela atu joe te liu pro club i mano longa masani joe wha mapu ele ngang wha te te li tanto sponsors. Ea, o le tanto Blue TV Sports Talanoa le fo i vanga o le a fiafi. O le si ta longa manta ina le sata o toma ia i o le ta longa le vao le aua ene langi. Ea, ma le aua Argentina. Mana ia le tūlanga se Argentina le try ile championship le sa iai ma New Zealand ma Afrika, Australia. Ka oko me ka alonga inga rangi le leila tu talonga muri tāpenanga ma le au fiti. Peitai, lena la tū malo e ui e tele ni ai. Na manu malo ai le kere ngisi kōr ka alonga lea. Ma ka ukia le talonga le tūlanga o sala ma drop kicks amata me sofina ngalu tōra fō. Ia ka longa le ngela ni ma Argentina o ka ko kilo ye momole ia World Cup o le malo doesn't matter pe half a point pe kasi le ai o le malo ia le ka ko vai e foi le strategy ngela ni ia pa wal mer fio o yo le afa Argentina ia seki foi drop kick sala kick Yo foi la ko kiki, foi apen anta mala ko kiki. Es el mangai. Yo ole male pressure la lo mambia. O ke foi Argentina me nga fa ko ngela. Ya. Wa fa pela ko la run ko mambia. Ya ka kicking game. Ngela ngem ko ia vai verse 5 le. Ya ke le akala ia le mo ko o play ang kalo. Eskamale o chose 4 number 10 il mangai yo. Yo sala uma drop kick ele isko. Le tonu la na Argentina na mawala lanto score out of a every penalty being kama out of fangu mal kama drop kick Aumua to vaenga pisa no ne for kala ko kama fo leo Johnny Wilkinson na skilja ya mole Silvio fo e pe fo ya le volima desa drop kick fo sinsen le polo ma sinsen pro ma le complex le caro le final le sa fai ya sa fa penga fo Afrika e pe la tulanga le wa e se fo la le ko inga caro le ngomai mai ngela o se me fo ese wa ile tulanga le sa Afrika o ia Argentina wa physical Argentina talonga le ai le I fa pe volenga la fo nga manga ia la vale
le ka alu mai ngelangi ia ile fa pe volang ku mama inga ke le vole so nga ngelangi ka lunga le ma fiki ia pe vole sila nga ta lunga ia pe vole e kaula i la va ia pe kaula ia ka penganga au i le pololang pe la ona ia ngelan wale ole tulang sa ala to ia o fivo ia Argentina la to ia kam fa ia ku le la ko wa Argentina vo disi au run mai fole pol o ko fa inka ia pika ngam ko le la val pui nga fole ia le si tulang o le sa sufa ia Tasi na vai ga lo tu fisil joya ta sufa mai ingelang ni tu ki ya kemi ako ba ngai le bana mata tu pur mele na upgraded red card ia ai me imoror kamaro manu tuilang o ia ngana me mai sau kavale kurang loose forward but anyway so ta tu i ta longa la sa lu tilo fa backliners ile koe sau kamale manu wa tele line breaker kamale ta longa le man ia pinga kalngo vo second five pe o kulanga nga o kanga ke aviel polo lu ia me umanga lenga fai o ro nga fai e manu lenga ko i umale kalonga o langa meanga nga fai carry over la defense manu ma meu pila ku ai pe ngo fe o ka ko fo ia kalonga i ngilangi o sala mama kiki o ma ko ia ka mai o coach male au le faingo la ko gameplay awa i o la me ka ku le lima pe ko e ko mo wa de si lima o do se fu ai ko wa ser mangi me vona ngai ke lo lau ki lo mai a mi se ongi a feli ko kamanga o kiki on kam ka ki ngal fio o kwal a fai o ya sala kiki mana ya lu fina ngalo au tato ya nei wo mana tual tamil le so lu fina ngalo langa o marka ngalo peleki o matalo nga Afrika o marka nga Australia le fela o matalo nga a kama makua ya mai lunga no fene hemisphere tu langa leo le center male second makwa outstanding ta maleo manu outstanding mal ta maleo panti aki fa maka ise na something ole ka u va yetunga e pe ka ule o ko mau mai au peleki a mesi tu langa la vai ka mo foi ngisinga ke breaking ale lenga ko kongu e ole foi tau le foi mo Africa ma la so o fina ngalo me se foi o lo sa lo ta alon backlines e tu langa ben this New Zealand needs that ka nga ko ya se si earning a kulanga nge kama ngai skwa ni sila mo le kemilinga break kai riko yan vai le kemilinga hit mai onga ele I fa pe foila nga set mai la ko fo ki le moment fo nga le ka alo la ni sila ape kai kam ale workroom e fa nga ka fo na le nge kuanga kam fa fo le se ale la va sa mal no sila va ile mit fio fo ya New Zealand ya Rico ya ne second five ele que se polo second five ma pe ana foi atu or que le kalunga sa que lenga kiki polo New Zealand eu vou lá fo que ele sala que le na isi au ia pe o Wales de leila ko mitfio sabe a fiki de leila second five mas sabe a engelangi de leila ko eu foi lá au nge a Argentina e fai asi a Felica ko malorosia pe o kulanga ia le o kilungi pe la ai lang pela ngai ka ngoya kamolo ponti ati fole mole le bol malo sir kamo kamo sa olava va ai lo fa fosa po vai ngai la ya panti aki nga break ka panti aki o kilo lo kamakau anga vale ku uyel polo e o foi la isi mit fiosi pe vola fiki o le mare va te mi nga sko le central afiki ka luar fo wiki nga po nga sus wa ku sa o kamala su ko lo foi fafo squad o kulanga second five ya manu pandi mana ko o pandi o nang kalonga le mo nga score me uma esele o kwa queria le vai swing o kalo pandi ya o ai un kilo world cup me va pinga wa o nga la val me nga uplift el kalo kanga o me kwa manga ya o le nga ko ve ko fit wa nga ko vai fa pe overweight ya pandi risken ava ko ke malo ke mingi mo ko I a penga fo yaman on manga yo ole winga to la forma mo wala no o bring up inga va ngale mana ya fo fa Talanoa wala nga ka ko kana ngira o pereki sa tele ina tu mau pe permanent fo ilele ya combinations le na tonu la ma nonu ma Smith yes Smith
pei o a ole au alea e pei e kilo apo ai le combinations le pe wale ko e mo nga me ngi kai mia pe ko ki a le fo ngi set positions fo ile o me le pe l'équipe chez rotation team fo nga le ia nga le wa le lo po ai ko who is who il est tout là tout là le tau ona na toi fa ko suia fo ia le midfield angi usila la Afrika lunga la ngalenga la vele second five ya le si per le nga le la nga suye rola kamale o engine le brown ile second five e pe o ina le si tu la fonga le ya kai pe for swing of for the fiku le sa uia papari fitu inga wole mfai el kaptengi wale sa warm up ya ko sui la va last minute ya tulanga le ya ilo se mela fonga le va pe ole a fai vole ma tali puni vole a tulanga sa wana to o la va o le ya le combination la midfield a New Zealand o le si va nga Toleafoa ma Aumua so rufinanga fama kai le wa make I he lalo langi ma ula kapi me ko kiangi usila in terms of fitness why pe o le lako secret weapon there o kama foi fama ye umal var sfura e liva ma ya wa va ya kura isi au wo ye bole lo au nga se la umar kai mi la fo ma tua ai pe ya kangia me fonga le are we running out of la so lua fa to fala inga we run out mai le o le me foi le wo mo mai le me le nga le wa ya alule a coaching usila ifea alule a coaching usila ifea matura uma pe o le ala uma ke ia uma le la tutu inga can we still see some more of this New Zealand team ia ke lo la vai o ia ka uma ye o le ko e ke le se cap le va o catch up mai au inga ila second tiers le ka we ka ko nga mafiki le vai lo ka komingo ko ino ke le lo la pe a umakulu ka pe fa fela fingole o nga me ai pe o me kalongo inga ngi sila mal kemingi o ke lo pe o la wianga fam kalanga o le ko mama o le va o capso wa pe ngi sila I lunga la vol top 3 a lo vai ni e wal a for performance ngi sila lo ka pe am kanga ma kalonga fe inga ya Afrika o mo ko pa uaila ko pa uaila aso vena ngalo ole tau tulanga le wa tau Toleafoa le si tuna fo le ka kilo ia ora tau o le me e ole ko kusa le manu si ole super rugby le wo ia o le wo ese Afrika o ese Argentina o ese Japan ko ia New Zealand ma Australia le ka arungi pe na wo ya ole wo ko ia kilo kungi pe o le level le wo Australia ma New Zealand le ka aloi le kuranga le wa ia Afrika ma aunia wo o Europa le la ka alungi la ma aungi pe wa ese foi la le morunga le ma le mano losio le physical le wo fe ngai ngima ya boy e mai tau atu te le o au ia le mama fa falangi le si tu langa le nga fa inga ia ka ko ngiusil le mo fa fo ke ngiusil ia le na to ma tau le na mai tau atu le sa ye le interview mai le o ngiusila sa malo si ke le defense me yo le rolling moss mutu la pe ai le mo fa ye ngiusila o karikali le au le sa afalangi ono le mama fa ke le au falangi pe o tulanga lana le wo ko ka ofisili fo le wa po le me e wa ma wala le level le wo ika ko super rugby ka mingi la so vena ngalo Toleafoa ki ka lo ngalo plus nga fa ngai ma Afrika le ngam kwa la mi ai mo kwa ma role ya ma ko la wa Afrika mo kwa kingo le ya pe lo ngala fam kala ngoi pe o le ngol me e lulunga sa la ya por me o pic o va ve pic le o plexinga kaimi e makalia fo kulanga e ke wa ya kal konwa e ko comeback ale e ko bounce back mai ia e bounce mai la ia il kiwi ai le malo markanga lulu ole si va nga a tau tiri atu malo longa e la utu tiro le awan New Zealand si pe wa mafile ile fitness ile tulanga vai ngai la wori sa tutu la wori ngai sa kingo le o kasi ngai kama sa makwa a kai kamera ka kai e makwa o kamera o Rico Yohane ile a e mai nga Rico sai kolengi ya vera o ile bifo konguro boy pa makwa silimia e o fol kamale al kamera Clark
na e mai fo e ko kiki ape fa pe o future tona lo mule silimi ai ko o peleki pe ka vai mo ta vai fo i tamane pe wa ka mo fayangi usila ia a ka ko fika wingi mal props le o tu nga fasi e ka mai ke le mai ki ngore so le ai ma kwa silimi fo le compare le au mai Africa ma au nei al Northern Hemisphere. Ora ma kwa ma foki ngokaka ma tulanga fa pena tu fit I Europa ma falangi ya le mo mo a vai ngi vele fo ta ka manga kingo a wa famila ko ia mafa i ke le kingo ai mo pal ka ngaka ia e pe mele ngi sila wo pe wa silimi ko wa a wa mama ai ma ka lia vela kong yo kamala e so mai al me le na tonu la ini me nga ke lo singa me ko ki lo ngi sila ma ia wa pe voleva ngai runga ia ka ko ia ngi sila ia pe e fainga kankari ka ngakale e fainga makula ngai me fa pe tatu malolonga foi mai tatu fa so ta pinanga tatu au manu samo Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Ja, Joy fa fela tu tele mai le por kala be malo longa le vanga fo o le fia le Blue TV Sports Talanoa. Ja, ma le fionga ya tu le fo me se fo o le fionga ya Aumua e le nei fo vanga o le fia fi. Tele vanga wa fe le tatu fa so I ungo ta longa sa ta o tu mai ya mai se lava. Ja, le World Cup lo fa nga so nei. O le va o le sale fa tu langa mai ta alo le tatu o le manu sa mo lana ta longa mo. Ia male awa chili e ta alo talonga lona lua lea chili. Ia mai al talonga momo chili ma ia pan. E ui na malolo lea awa chili. Pe ka inga e se fo ili tūlanga le fitness a chili lanto ma tūlanga. Ta tūta tana no momo mai la ili talonga lea chili ma ia pan. Ia ona whata pena ile solo fina ngalo I ta pena ngali tato au mula lanto ro I talonga. Ai o ani vaenga sa rua mai tau mai li talonga. O ani malo si anga o le awa chili. Mai le talonga mai apani na sisila I fa ngor version te nei o fe ngamo ya o te tonu le aule a chili e fai te lisi mana fo le fitness le aule o le sao fo I on la tu fatinu no talonga mai apani fai fo le fi sao mai apai e le kuma mai ngo fo ya chili le ya o le tulanga na wa mo fa le ta pena to mo tato e awala vane I alo tamala o taimi nei o tula fo talonga nei ole o manatu mama no risi au mo le no risi au sa fa tale o la matanga talonga le a chili ma yapan ele fa ngo fie fo ya peta ie o le yapani o masani fo yapani la to ie World Cups mo tula pena o timsano au le chili so le fa o fo I le la ko World Cup mo nei ya ai sa fa ngata la fa mo ia ai ia te aula to ie le au chili so lo le foi ala to tapen penanga o le sawa ko le foi mana vale aula a chili Palo fa te telefo ia au mai me lo kapeli se au e fakama I kulanga I la kapim ka penganga me vai a chili la ko se pieces mangai Skalamu line out ia len kala time 7:40 e fiku ia chili ia sofa ia ke o ko ia o ko oso ia I o Japan second half o lis filanga me ke lo la ki kilo chili pe fa fenga la ko fa umar ka longa
Wa meri fa penga fa sul mi ke ka longa valu fu. Ia ka wai on la ko World Cup mo le pea. Ia la foi fo mai la ko ngol o ka longa ma ia mal competition ia ka ko voi. Ele fai ngo fia ka longa. Mai every game awangi ki kilo ahead ai ki focus ka ko au ia Chile. Wa ia fai leima ia malo leima ia il kulang o kapenga. Malo faftai o te loa ile o mai au le Chile tono le pool ti. Ai se au ma kilo Chile mau wai sola ko malo. Ya pangim samo. Pe afua ia ile lanto bo mai. Le la o mai ya pang. Ia o ka ia pang ile yo la ka makua ya pang. Paula le ole au te loa. Ile mafa o Chile. E ongo fiki e se raki. Ai ele tau fo ono tātou manatu mama ia ili talonga lea. E ui tātou te iloa ele fe koe ngā ili toa inga malo si o tātou au ma tāpenanga wata oto ili tātou au. Ia ai rangor kāronga lea ongo whai inga, le whai inga nge Argentina drop kicks ma tūlanga. E ui inga mawar skoa Argentina. Ai inga whai inga drop kicks ma sala. O ani vaenga e ono tāpena ili tātou au. Ma e ongo piki fo kako first 15. Na wingo le our best. E ongo kongi ai I tanonga lea. Na so lo whiringa lo tele, lo whiringa Aumua ma tamai so whiringa. E tau o tele talonga lea. E tau e tau talonga umana vai tau wana whiriwhiri tātou pesta. A mesia ka longa ngene World Cup e le whapefo leo se tournament fo po se kamisanga fo ne whape ia e aveia Whaafo. Lena. E ka kauanga pesta e kaunga nga ave kongoa. E wai e lua na vai ia advantage fo nga leo leo marka longa Chile leo ele lako ka longa leo spa ia akako o le vo na o kele vo la vongo kako wala ka kele ro vo la vo ni su mangu ala o Chile sa ni lako key players tu la pena so kele vo la le advantage kako nga le mo le ka longa le nga fai nga malo ai ka o kele ka longa mo ele au la vangi alo kamana ka longa mo pe e você ma fo o ka ko avonga le wo kilo kunga le ke le malo ya pangi va pero isi aka ke ole ka ko malo ya pangi ele ai o kai mingi e ka wanga piki ale pesta ka ko yo e ka kong foi la wa mo ye foi fo fanga al sunga va vasa al faya o va pe foi masema fa longo mala ko i ka ko au piki ia pe ngo faya ko lo ka ele me fainga e kilo le aule ku ai kilo le aule e kilo foi every game is a test so e piki le au e ka un piki le pesti mai it's either you make it or break it awa amalo ia o kilo Argentina fa kilo ku ifa penga ai o kilo Argentina le kilo ya Chile wa me e va penga kilo la wa a ver ka kalkonga foi I le faya o ngul ya va wasa mal ka ko au e o ya lo ma fanga vol ka lo ka penga foi e ska ko au ai kulanga me uma kalkonga foi e ma fa mal kingo me uma ia penga faya ko wa ese kaimila o mako ka alo me o ngi kaimi o ese fo e ko for ka kamalanga ia me motivating ia ka penga I mo ka long everybody is different e pe va fer vinga pipea wa ka pe o kaimi ka ke vai la ia fo fule le fa on longo ka me va penga ia o sola fa e kulmenga ka pe la ka pe me ko ia of kaimi o kala la ngo moti il me loa e work mo le player so o ese swing o la langi ma kulanga me ma ka ko ngalo ka penga ka ko ia ke ia malo ka ko e pauli me ia mo ko malo ngi se kele ia Japan ke pel au I over kuanga ke walo me fa points for and against isu e au e lunga menga fa ko ia piki al pesti maka ko ka alo makalonga le ia mongi ai se kele Ma ne ole ngo ko fa fisi de toi e fa lo tere so fidenga ole ale fa ta wo ka ko malo ia Chile I talonga le e pe na uta o tole fo ta o kele points awa umangi pe ke walo no pe wa ke o ka ko fa points ke ya o kilo points po ia ange ke la wo kele ia le malo ya pa ia au ka ko ele e ka kauda va nga fa ka wa ia pe ala no fa tu e ka o kele polar ko inga ka lo la ka lo ka ko
Pea o lau ki kilo el kalongo o pea mele ka kalongo so ai ka pokalo mo set pieces la vale fa mga kwa a o fongi va pe o chili se le la kwa e ka kauanga set i ka ko le platform kalonga le wa le ki o ki kilo i le ka ko skalamu le ka ko line out ma fa nga ka ko back line wa o lau ki kilo i le la kapire o vai ngi me po a ma ku langa o vai ngi le me ke le mau strategy ma me ngi ma ku lang pengi al me o vai ku ngi ka alo mai au ngi a felika falangi o ailangi ma fole ma fiki simple o me le o focus la va ya au ye man la ko e ma ye le la ko set pieces kala mu line out play lo le flare le ma fa nga le speed fa forma le malo si le ki la ko backline e pe o va ki ki a kulanga ye ke le mau kiki mo me ye mai mau le polo le kiki fo le mau al mena le kiki wo ke le nga ke nga sa like yo me mo ila va ola ka ki le ki e o le ki lo la ko e kuli le polo a o so ka le lungo sa pa u mai ye o sa like ka ngi ke le yo mo kula fo al ke mi o ka ko ile le yes ko nga game plan ka lo ka ko Mano, vautai. Toleafoa. O lisi vaenga o te fia ta paso lu finangalo. Mai se ta penanga le tanto au. Fua ku ka alonga le manu Samoa le na fa solo mai nei ile Pacific Cup. Wa te le tato improvement si kalamu. Mai ka si kalamu. E pior ka ko line out lava. Line out lava le tele. We have tall and good jumpers. Al timing male o lisi vaenga fu o le se vaenga ono increase le ta penanga le tato au tulanga ye tato line out mal tulanga ina ia mafai o nga maua pe tato wala nga maua ka ko polo so le weekend be afraid I au umala fo ia wa ka ko vain kalonga fiki ma we sa I la ko polo e le mingi polo nga lusi fiki line out nga maua o ngola ko polo o ngola ko line out kongi mau la ko ka kongo ka ko aulo ye wa le ka ko champas la wa ye so ka pila me ka kalongo il timing al kongi el huka ma champas ia kia ia lo ki kilo ka ko au la mo kwa pa ringa ma le pa wa ke lo fu pengo ve ke lo le o umanga we ka ia wa vasa mala ko ine ka penganga o le kule al me ka uanga impress fo va ia ku stats fo ka longa fiki ma mo uma polo fiki va penga I se polo nga lusi ya we sa nga ka uma ye wa menga ki le coach ma va penga a ka kongo foi o me nga we ka ko skalam ko ma ine ku le ka ko ya lang so ka uma nga o le ya ma lo si ka ko pa wala me ia kam fa ia ka fiofia ia las ia umal ka longa o mo pel malo singa ma kulang wanga suia kolori se wang sui lo nga male wa makalonga pe ka wa pe me ma ke ka ko wala wa ki kilo vo ia coaching staff mala ko I kulang o area singa ka lo malo fa tai ai ta tu se jul malo longa Aumua o le ase tu inga game plan e no approach el tato au ile ro ta longa majili o tula fo ngale fu fo ya il ka ko kicking ke ia ka kam faila va ia le auangi mai mau polo kiki kam fai fo fa ngale le ka ko skills flare ma speed la I ka ko au o le tulanga na le ko kilo fo ngale ye o le sikulanga o le mai mau polo rusio polo ia ka kipi mele o le offload si play simple rugby kam fai equipe le polo ia wa awangi ko ese skills le femo masese wala ngala mo vela la ku o le mena nga ia kauanga kipe ka ko polo wal mele once ai lucier polo o mo ele sia o singa kulang ka o ke le kicking ke ia le foi ka ko ke le meio le box le ke le nga salai ile lungo le ia amesiara ke mingi ia o le tackle tulanga pena les foi ka ko penalties wa o singa kulanga le ke nga fai inga ia o le ke le mo penalties le wo ye malo va te o le game plan ai ka ko pingi ngai tiri o ka kam fai ia ka alo le ko tiri kiki foi ka ko ka alo yo mo vo ka ko polo ka kom fai pingi ala lo fa ka mo ia kam fai ia fa masangi ka ko o ke Argentina mengelang o ia ka ko passing o sa wa o ka le win
whaongala i lau lea. E luinga la whasavi la polo la ko ai e soa fo i ruma le vaenga le i ruma o pengo vea ko chile fo. O lai fo i e roa lai le i ea erisa e whaingofia ke lo lau i loa e el kako coaching staff. Mea whai a chile e whakamoe. Whakamoe ngā lua koe o sawi. Kake vai e klo whapea mai. Ia longa winga. Ai e mua la whapea ngā chile a wungi mua whapea kako. O le situ langa tau o le defense. Pui o le kako. Ia le lei kako cheko. O i whio ke mga wona ia show mai kako midfield. Le mele whai ke le au i umak nek. O mo le ka mo e sao makua i full speed kua i o lo wina o lua sau no ngapelo fina ngalo ai se ka alonga i ka kau o nga showcase ai ka alonga le level mawalunga o tanto o ka alonga le e tauna matua o uma set pieces set plays o mea uma lava fa pena moves o i ka un fucking way e na ia ta pena tua ile mo le sitalonga a le lei le makanga ka alonga mo o kulisi level lisi ka alonga penga Malova tai, la ta tu malolonga. A foi mai. Ea ole a fa so ina inisio fa unga lo fali. Ta oto mai inisio ta longa. Me se inisio va ngalo tele. Male fa ta pena tu foi. Ea I inisio finals ale NRL. Ea me se fo ta tu ta longa. Aune misia talonga lau tua Samoa ma Aumua lo se New Zealand le Kiwis I la stona I luas forma tasi Oktopa I le malaya Tamaki Makauro Eden Park. I tolu talonga I le aso e au fia I talonga I le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Auatonga. O le umba wape paul fale I ofisa o le Pacific-Ezy I o Tawa o Tahuhu ma Mangeli. Vai whaatau nei loa sau tike mo oi malawa inga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Moniswa mtalanga wala Ya joy fa malo atu ba fa tai atu fo ile tau tapo inga le tau teliu mai o proclame bai le tato malo longa murmuri o le nei fo I vanga o le fiafi I lau Blue TV Sports Talanoa ya matato legends ya po champions fo le tato tu no proclame fionga ya Aumua to vanga mi se fo ya o Toleafoa ani tele Aiolupotea ile nei vanga fo o le fiafi ua foi mai wa tatou Talanoa inisio vaenga malava ma tatou asia vaenga na taoto mai ele unga talonga o le round mo le ai tawarunga wo manatu se o ka ku fasoa ili fai unga li alau falina taoto mai tele o talonga ai o te mana highlight la varka alonga le afiki mo Wales ya e ko sa fai talonga do pereki manisio talonga pena ai pior ka longa le a tora foala ambata bai sofina garu balanga o lau fionga foi ele ngata na ita alo le tato au tele le manu Samoa ia ai o e foala lau fali io e fa va malo me se foi o talonga I tausanga foi wa dona yatu what's your take in so fai unga me se a foi la ko amaka mo mai fai unga nei foi ngale le pe ka ufike nga ile TMO o ka fua ai me se lo o lau fali le Tato wala le skola afiki se amata mo ye la so fina ngalo if that was you what would be your call ala asa we sila ile sikoa le mare le sikoa le ile tautonga o le talo Ia wai lua sko afiki ngale kauri Digicel sko le nga ia o sko mo nga lenga va pe lenga va ia kwa ai ia kia ia nga pe o Wales nga e fa siko fo nga me Wale nga pipi ia le lima wale mea ia. Po la alfa si lima pipi le polo. Wale try. E sa uafa mai ile ko wala nga pipi ia lima le polo. Ia pila o le skoa vo e lenga fa me tapo mume le fa. Ia lokal ngopiang fa peo. Ia kia ua ia o fea kwa ia o la ia o sakaika fa I unga nga. O le mea kau nga kaunga I lo faria kaunga ia I me le polo ke miuma. Ia wafko aku wa lunga pe fa we le siwa le mele kup ia al mele kup ia kia ia kama kwa sikoa ia so elisita po mo le venka ko va eu kwa isa replay nga fa mai lenga sa le is kama mo nga pa ila le kulima me ma ka le lenga I kanga kalinga nga driving nga mai le kule le kuanga vale ia e pa lenga e o ko le moment malinga la ku o lunga lenga sko
kiria i mamangi o whaafia ngā whai menga me o meakas. Ia le langa la kulunga TMO o whaafia wa ese ankles ngā mai e whai mai on mako ai a koe siko. Ia ke e au o whai mela kwa male koe kukasi a koe runga ma mea ke au whai mai o whai ai ia le kōl ngā. O le kōl ke le i o ngako. Ia le mea ngā ia o le kupua lilo le mea ingai mea. Ia ke au ia as a referee. Ia pēr ngā whai koe fo ia lakala. E ka ua ia o ngika ngā kaula whari ka alonga whapengi. I le World Cup, so le piko. Aumua la so whina ngalo ia i le kōla no whali me se te mo. E moni le ia Toleafoa. Ia wala tō skoa ia le skoa na fiti. Ia ai pita ia. Wa pule ala foli la ngai fai awal me whawhikai. E leo Toleafoa le ngala foli. Awa Toleafoa le ngala foli. Wau whai a kukuri vai lo ai fasi. Ale sirin tau. E o le ala valo mo mau le fo telefoi a tu singa foi le nga fo la o tu stala ia i tau ta longa ia mai ia tunu i fafo matoni e la to hoi va ia e ua le tala fe ngai fai unha fai ta longa le mfiti ia me se foi ani o sala na fa sala i fiti ia our liver na won fa fia la folima la pata ia la folia ia la au ai kasi la vale le fai fiti ai fa sala Fa le leina la patai le au a Wales. Ele i avea i ai. O le whaanganga wō nai. Ai kasi are sa la fiki kuri kua. O fe o ta oto i ai le wha au. O ke whaanga sa wadu pulea. Whamata o fe e o ka oko ai le mea. Po o leo tau te vaai a fo i oro o fea ngai lava pea ka kou ngai au Pacifica. Ma le le o sa o whai unga whai. Ia wai le mwhinga wha leo koe kako. E koe foi le mele rugby uni. Wai wha leo mai luingi laka pia kako i ko kongu mau wala e wha uia koe i ko kongu o aungi al Pacifica konga whiki ma kako. Ia se wha se ai avi o i loe rugby. Ia mea langi ki kilo iai. E penga whaia, e olo me whapengi. E iai le wha ilonga langu i ko kongu ngene. Ai o ke le foi o le ngale mele e kilo mai ai al vaenga o nga o vave ke le ko kako o fiki ka ko makonga o kako close qual cap al me manga o kamala ia mamao kwa mamao ia kwa awangi ka kola kala ka kul ia o kako fi ai ka ko kuli mil keke me mongia nenga o ka kole lava ai pauka ka popo ia le wa ku kama sa lunga u fia ai kuri milk ia le vai mai ia ale pe bota fiofi mai ka fio ta o te tulanga le uta o e Toleafoa wala si le tulanga te mafau ia una to ia i ke mi foi o ka alon ko ai si o le fesili le ia Samoa tonga mafiti ai si la vai le fina o ina ia ni la foli Pacifica tono le o nei o tamisanga tele nei ele ngata fo i testia le fainge la langi au international e fai ele ia ma se la fori Pacifica se fiki po se konga e fai se kalonga ngi sila moskaria e po sa fo la ele super rugby ele ia ma se la fori folia a cerca o la fori langi mai Pacifica e fai ia kalonga ia au ngi se pai fo iole o fai unha fai al menenge e o fora le World Cup ele mas o fa pe ele o finga e yungi nge ka ko e kolu ile World Rugby o ka kaunga a fa pe o le manga o develop le ka alonga i a kungonge Pacifica kaunga develop o mame ele va penga o nga lakapi ai o fora la fori o ele mangi la fori Pacifica ko kongu faingo test ngai ia le filma ia Toleafoa po Malanga pe a karangoro i lo faria ka ko wai sa mo pe o le fionga ya Toleafoa ka ura urunga ma. Wa fo le mai tau pe anga nga 7 sane le ave ia na foria Pacifica. Ia le fiki fo ile le fiki. Le sa i fo i Toleafoa. Ia. Ai o le tulanga la le se fulu lima no te Talanoa tu. International fast food lima. Ka pe ele o ise. O ise no e ka usi fia se ma fuanga to. Ia wal ke mi ngo ia ngo ninga wal foi feka longa ia pa fulima. Foi foi ali America, sa ngei. Ia
nga ngai ia whainga o le social fori ngai ia e pe o le mea kasi whainga me Samoa ona o le e vingi lo fori ia le fui e mai mo mai whaafonga mai o le mea whalanga koe fo i lakpiu po o la senga luenga o fori lo fori awa a korengi kam ka alo ma coaches me uma mai ko konga se lo fori o ia mai mau a ko lakapi ai ata vai tu foi wai e o kako karango la vai ngalia what sitting o sitting koi is English a factor ele tulang ai ka vai kurai lo fadi fo e falangi na ka fo e ele sa ruangi ngang ko le o kala fo o ani vai e ko fo ia ko ele ka pia development lo kapi e fo development lo fori ele se me fa Samoa ia la voi fa fonga mai e sunga foi ka fa ia ngai uso foi o swafa ma ia ele se me ko kupol nga me o le sili langa wai o la me ule fa ia well ka wo kere kulanga le ka wo tolafo ai o le mela le o fi na wo ia ka to uni la kapinga ka ko o ngai le o fa ia se ele se me ia wa a fi nga wo ko foi la a fe sili mai la o fa se develop o la fori lo winga tulanga na ia wa kasi foi le so son ke le e ka unha finga o ia wanga ika ko lo fori ngo mai 7 singa vai ko le so foi sa fe nga i Samoa College ia ke ala i wongi mo ko fa ngo foi o me foi ai ko kongu Samoa manga me le nga e anga fai la ko mai la ko mo sangiti ko kongi mai la ka maro sending ia ia ola pai pai ka for mala ia 24/7 ia 24/7 eu al malo al kala time for water break aka ele ka malo ko sa ala foi me water break al ka malo my man ia o vai ngana i tulanga o to mai ia fai unga lo fali ia me se fo ia o le si vai ngata a tau tere se mai lai tulanga ia o fai unga fo ia ma ale ia ko inga fai unga vai pe 50-50 ai ko sa lo fali me tulanga fa pena ia oni si fo ia va noe no mauai sala a wa se ka mo fainga po a mangai al se au ai koe au ngai se ko nge mai ar karo ai koe sala matulanga fa pena ia e ono a vese ai leva no manu manu ai o mana tuno le tatu taimi e te wolunga tu se fa fsiri fa pe lua fionga Aumua Tolefo e le lua foi taimi a lua ta alo le World Cup ala ngale tatu le World Cup le taimi le nei langona mo le taimi mua a ta alo ai mo le tatu tu ro ngata foi le pe o le nga ka ko vai kaimi ia se vai tau na tatu au si ai tu langa le quarter finals fa lua ia e mea nei o World Cup ke ro o over mare luas full sanga e le toe in final lo tatera no mai le na vaenga malangona fo io e tu tonu le tau sa inga malo mo sa mo le World Cup ia le ka ka ngol World Cup ia ma ko kai mi o ke ia e su ia kai mi su fo ia ai World Cup packers ia ai suinga la kapi malanga ai lunga kulanga me uma ia e foi me o le le kai me e foi me nga le ma ko kai le se senga va penga wai ai kal kongwa i kulanga ka penga me uma ku sa mo foi kai me ngai ma kai me ma ko ka penga fa ia ko la fo o ka penga ia va sa male au i le kuma mainga fo ia lam fa nga o sa mo ia ka lo a fai fa fonga mai mo mai fo ia ko mamanga ka kongwa nga ko ka penga me mangia ia ongi ngalo ka po inga Samoa a inga ngu aku ngu meu ai o langona ia o le mangai o mero lo walu pia ma fo i a ongi mama fa ke lo ma fo to le mo o World Cup pia ke alu iva pe le mang ia me ka ko ke pio menga wan karong livo kasi makonga fa pe we fe mai ngi kanga ai pe si ka ko vai pe lo la kapi a ke wo ku me o pu e ra me ko ka mo mo mai ola e pe fu le me kim
Pila me fapenga fo e o mal ma fo fo ni e finga molo ku male o e kam fa ia lua ia te snow tomorrow. E kulanga me finga wai ka ko. Malo fatai Aumua. Ia ole tūlanga le pe whafsiri tūsai fo i ma nā tausanga o mawai i leo ai fo i runga le quarterfinals, ia ole World Cup fo i le iwa Tasi ma tūlanga. Ia o te misano ia fo o se tūlanga i le i eise whaitau fo i lea ia matou. Pe fo i lea sa matou woa fo i lea ole World Cup. Ia e peita, ia si fo i awala le. Fo i lea au mafofau ia ula to ia o se mea ua tupu fo i lo olanga ma se fo ia Toleafoa i no ile tupu mo o se matati tautia wa faila tal e peio i le sa fa pena on fie lo e tangata po fe sa mo Mali. Ina ngata fo ina sa tala le faito amo tourisi. Ina ia o fia o mai e fia o mai samo. E pe fo le se matati a fo le ia a se la me pa pula pea ma fo le ia matou nei la uso fo. Ia matu e fo ina uso fo le ua failangi fo lam. Sa fa pena ona tau tua fo i mai matu e fo i tem fa penei. Me se foi le so paritele ma nisi foi uso tu won mafta ia ono le valau pa ia le tu man tu foi na uso ia ai pe o se pa ulea to e au tilo foi nga tu o se me fato a tupu le lo oranga ta foi le tu mati e foi ia sa mo ia Maro fatai e ma fai ona tatou tilo i le mano le nei tausanga e ono toe tata e ile ko kile na tau fatuina mai toni years ago ai fafefeo na ausia ma e ono tato maua le vanoa le nei e le roka po le nei tausanga ma fai ono tato toe o ile level le quarterfinals ia ola wa ia tausanga foi le uso foi ia mo almu fa no le wa tawina le tau ia ole mo la lo mo mai la lo i tūlanga ro ia tapo inga la tunu ma tu tapo inga la tunu a me se fo o se to sao le mo le toi le nganga fa tai tapo inga la tunu Ia kia ui ali makasi ke no fe ko ia minga la fam kalanga i le pile mafalo mafo pia ka le pipa ia wa ko i ke pio mi wa e fo e mo e fo ai ka kilo pia nga fa se uma ka me motivate ka ke me ka longa me ma ko nga nga pengo fe ki ba we os ke mi nga champing i la kapi nga ka e fe inga ya ka ko ia pe winga kala foi pe e ma fai foi inga o sia ka ko au le yengi au uma e so se World Cup pasa mo e ma fai inga o sia ma ka ko la foi ia ma lo si anga ka ko au e o le kuna Maro fatai taurunga ma tau por kala mele nei foi afi o le Blue TV Sports Talanoa ma le fionga ya Aumua to vaenga me se foi le fionga ya Toleafoa anjele endi Aiolupotea ia ile nei foi vaenga o le fiafi ia me se foi o le alo tuai i le tatou rua i talonga i le tae o sa ia e marka longa o lo ma walta mi wa foi le tapo inga sa mo le tapo inga tatou tutu fatasi la ngona so le tatou a fainga ma fainga fai e uso nei tulo la sua fa me se foi o tama fana o samo io ile na te usanga e ma fai ve on ka ko fai me le roko manu ia la fai o samo e le tapo inga me se foi ia le uru talonga ma le au jili au foi nei tato manatu mama ia e fai le me ngatai le fai manu ia le talonga foi ma le to le au New Zealand ia ngata foi le o le ka longa le sile lua i mel manu samo le au ke kuri maka ia o le talonga fiti ma Australia le le atu e fasa o e fiki me se uma tau nunga mato proclame fa mangalo se mango le tutu marila fu fonga fatele tutu tau mai ia le ungo talonga ia mo fu lona tonga i le vai aso nga fu nei manatua wa sui mai aso lulu te tasi to e fa te tele tato company la ngo sua tato Digicel Pacific-Ezy nga te le New Zealand Rugby League ia fa pe fu la mari tato Tasi market
Ia, fia fo yo le welcome on board. Ia, le Sanita Hotels and Restaurant. Ia, le tato programe. Until now, tofa atu me figa woman figa to the floor. So fua ma ilu. Kau teman.